Kad me pogledaš u oči, brate, sve ti bude jasno. Da promijeni se život, vjeruj, nikad nije kasno. Da sam pravio sranja, priče često kruže, al ništa nije vrijedno kao mira san druža. 26-godišnji Prijedorčanin Goran Vujičić, poznati kao Vuja, ljubav prema rap muzici gaji još od osnovne škole. 2004. godine zajedno sa prijateljem Marijanom Marjanovićem osniva grupu Slam, a već 2 godine kasnije izlazi njihov prvi album Ulična terapija, koji je kod publike odlično prihvaćen i koji je mladim muzičarima na neki način bio odskočna daska u daljem stvaranju. 2005-2006 prvi spot, nastup i onda su počeli da nas zovu po čitavom Balkanu, saradnji sa svim značajnim imenima, producentima, nastupi po najvećim festivalima, koncertima i tako dalje. I to je bilo negdje do 2008. I tad smo u suštini izbazili 2006. album Slam, Ulična terapija. 2008. se udružujemo sa Dijanom Tepšić, ženskim DJ-om iz Banja Luke, i tad su isto nastali veliki hitovi. 2010. godine Vuja započinje svoju solo karijeru, a ljubiteljima hip-hopa i danas su dobro poznate pjesme sa njegovog albuma A vidi me sad, koji izlazi iste te godine. U tom periodu počinje i saradnja sa mnogim poznatim muzičarima iz svijeta rap muzike, a jedan od njih je i najpopularniji srpski reper Džus. Od Džusa poznajem, znači iz tog još nekog razdoblja, iz grupe Slam. Znači tad smo 2007. ili 2008. imali smo pjesmu, poznavali smo se, čuli smo se preko interneta i to, on je poštovao naš rad, mi i njegov, oko neke muzike, tu isto smo se dogovarali, tako da smo dogovorili tad prvu pjesmu i to je 2007. ili 2008. izašla, ne znam sad nikako se zove. Zaboravio sam, i onda 2010. izlazi Volja i bol, koju ja i on radimo, i 2012. smo radili spot Momci mnogo leta. Ja iskren sam do kraja i to velika je mana, ali imam čist obraz, a mirno spavam. Za razliku od drugih stojim iza svoje riječi, ako bio si čovjek, ja bit ću još veći. Šta se trenutno radi, a ti si već pomenuo da je u toku snimanja novog albuma, snimaju se spotovi? Pa da, novi album je u pripremi. Izašlo je 10 spotova već za njega visoko kvalitetnih, što je u suštini rekord na Balkanu, jednog albuma da se nalazi toliko spotova. Znači, još je u pripremi, nestaje se i dalje se spremaju novi. Radilo se, bili smo, znači ima tu spot sa Džusom je urađen, radili smo onda u Sloveniji se isto išlo tamo, snimali smo spot, tu je gostuje Latoja Lopez, poznata porno glumica. Isto Vuja G Style spot je izašao, tu gostuje Urška Čepin, koja je bila u realitiju Dvor i tako, uglavnom uradilo se dosta toga materijala i svaki dan se radi maksimalno, tako da album je u pripremi, pa bit će tu dosta pjesama, pogotovo spotova. Gdje se snimaju, na kojim lokacijama spotovi? Po spotovi su snimani ovdje najviše, što smo u Prijedoru, ali dosta, kažem ti, što se u Sloveniju snimalo se tu različite, znači zavisi se od tipa pjesme, svaki spot je imao svoju lokaciju, tako da čitav grad, ali naš grad baš i nije nešto toliko velik, pa sad ima nekih atraktivnih lokacija, ali što se moglo mi smo iskoristili maksimalno. Malo u Banja Luci je bilo, malo u Ljubljani, malo još neka mjesta i tako. Snalazimo se koliko možemo ovdje. Kako je rap muzika prihvaćena kod nas? Pa kod nas, kad kažem kod nas, mislim na čitav Balkan. U suštini globalna, urbana kultura nije uopšte prihvaćena. Ljudi slušaju u suštini, ali u drugim zemljama, znači Evrope, to je potpuno druga stvar. Tamo je ta muzika zastupljena na top listama, od 10 imaš 8. Znači na top listi takvih pjesama, dok kod nas ljudi slušaju, ali medijski nije toliko zastupljen, uvijek se vrti jedna te ista priča i tako već ide godinama, ali ljudi se jednostavno navikneš se na to i radiš i svjestan si toga. Postoje neke predrasude kod nas kada su u pitanju rap izvođači, tipa da vi tu nekog sad prozivate ili tako nešto? Pa znaš kako, predrasude kod nas postoje u vezi svega. Ovdje ljudi jednostavno imaju toliko viška vremena, ne radi ništa, pa onda oni uvijek imaju za neke druge ljude predrasude, šta imaju, kako se oblače, s kim se kreću, tako i u ovoj muzici isto, ljudi jednostavno imaju predrasude i žive u nekom da sad taj reper mora, da je neki, ne znam, kriminalac ili šta već, ali jednostavno vrijeme teče naprijed i ljudi se mijenjaju i tako ta muzika se isto mijenja, tako da u suštini ljudi nisu naviknuti, oni dalje stoje 10-15 godina iza, misle da su stvari isto takve, ali kao što sve napreduje, tako napreduje, tako da bi oni trebali da napreduju, da bi to mogli razumjeti na pravi način.
Album To je Vuja, na kojem se radi punom parom, uskoro bi trebao ugledati svjetlo dana. To je, kako naš sagovornik kaže, jedan potpuno novi stil, koji će brzo pronaći put do publike. Vuja savjetuje svim mladim ljudima da budu svoji i istrajni u onome što žele, jer jedino tako snovi mogu postati java. Dodaje da se treba znati nositi kako sa usponima, tako i sa padovima. Njemu to očigledno dobro ide, a mi smo svakako uvijek tu da podržimo mlade, talentovane ljude. Ja vjerujem samo sebi, a par ljudi poštujem. Za muziku živim i u muzici poslujem svaki dan.